Ka Voice of the People Party menin kasengi ka artrik benai naibing arjar psau kalayo banwan here syakasnong umkiang kabaha papo ka Thain Narpo East Gentle Hills District ban ai kuble yakito kiba kershan yakaseng bat ru khamtam yakiba penjob don brom yaw Dr. Ki AJ Singkon hakani ka MP election kabadang shudap hakani ka jingalang laya don benta nadu president rang ba jong kaseng ba arden lebesai moj u Dr. Ki AJ Singkon u MP ka Shillong u organizing secretary ka WPP East Gentle Hills District u ba dami ban hirambay kakong Dewi Tongper bat kiwede kinong elam jong ka party uba arden mila besai moj habaw yo ban ay ka jingkren hakani ka sngi ulaong bagi pajba ki trang bat da ka baki ongru balada ka WPP ka penyang daw thlong ru kinsan yombej ban thep hakani ka party henry na kaliang ka party pan kamsai hi da ki thlong henry da ki brio ki bas ngotho ki ba pediang shisaya kanong rim jong ka party Banlong ki Shagri Paipa, Banlong MP, Banlong MLA, Banlong MDC, Kamde ke Kam ke Basit, Lalapiyat Takani ke Lenti ke Bangi, Yelashim, Pun kita kinaram to the place of the People Party. Ni hapan Shagri Paipa, ni maban Kunyum, ni maban Ot. Teng haga cingong priya kawan sisya kata ka fight ke cingceram. Mereka kamlong ini, bangin Ot, ingin Kunyum, ingin Ri, Lau Paipa. Namari nami bangai ke jing Shagri ya Paipa. Yang pagani ke ke sin ke talingkong. Ya bi Bharat babin tip lani babin kenmau. Empat jidan ke pulau beliau orang nasional. Baru MP hadin, baru job ondon for lani baru semua bangai kublai. Ke sin ke talingkong. Police of the People Party. Kalau nak panggil lupa si Paipa. Kalau Voice of the People Party kita ka party kaba prayer na kiwipa nadu kan nomrim nadu kan lintiyay nadu kan rukamila election i prayer na kiwipa namatangin le iki kam kiba prayer ikam kiba kla le si apring kiwipa ki party ndai kiba dei pat kiba penmentoy yo paipa ngewet ba kata ka jing hadin ka jing ya linti ka jo paipa ba the Voice of the People Party. Kastang manwan kata kami sim juga cingkerman. Kastang manwan kami sim juga cingshur. Pak saya sim stang ban smutu ialah kacung kepo. Kadenem deh kita. Islaman smutu piang mata ialah kacung kepo. Pleng ini dan ya kepo. Pak tena mar kata kau iko panang pun keren cisu. Ya kini kepo kacung paipa. Kakabangiwan ra ia kecili. Kakabangiwan ra ia kecing smujan. Kakabangiwan ra ia kecing it. Apreng cengi pengirapan sandur pemai ke kami ini ke Voice of the People Party ke dia aduk kata-kata baik nomor 8 seniutur ya ke chat pendiriu ke cengi hakini di laipo officer hostnem lahi kai ya ke chat pendiriu cengi angin long di berkat tangi ledi shimet ke berkat lang ya ke pit ke piang lang kalau tuna hakini kisni nikwa bangil pen klanjang ya ke nikol kom berkat Bangina perkat lang, ya ke emlang ka salang. Ini perkat lang ida pit ka piang, chong shnong ka tao, lele chong ri bakat chat riu. Kata kadi ka ba the Voice of the People Party kada trang Nimbe ban perkat ya lele tang shimet. Nimbe ban perkat tang ya ying ka sem, lele tang ya ka shnong ka tao. Nin perkat ya ka chat riu, bakat ka ri borok kuwi. Kani ka mensim ban perkat lang kada ban rung, aga jimut ka jebhat jong ipat ba jong ka chat riu ka chi nginapan sandur mai nginapan ni le persya ye ki jing sniu ki bala karoi hagane ka chila ka chi nginapan ni le persya ye ki jing jok ka bala ban ye ki rimpe ye nginapan ni le persya ye ki jing satin ka ba ban ye ka ni ka chila ka chi balai ni klalong kumne tao bro kumangilong kadai ma ka jing plat jong ka sinshar ka khara pat ka jing pamsap jom kita ginong sinshar ka chi Koki patari the Voice of the People Party nama kata kawan agar dia por bang ai kublai ya bi patan pengen mau pengidang John Kamban ya ya dengan linti nang le shakmat idang Kamban pen scam ya ki chimot ki chim perkat ki jongi pat nimdei ban perkat shimat ngai ni kwaru bagi ta kinong tersyan jong the Voice of the People Party kin ai ka chim tersyan daga jing slopo daga jing shempang bat daga ba pensyong mongrim Kami nang bersih songsit, bro ke MP election date, toy songsit, MDC tekan long de kumoi kanum dei banong kumta, namar ka party kania haju kanong rim, kapabet
Aga ju karukom menlek segi pai pabrong. Komba bina syariah ha ki nongelam joga party. Badaga party syariah angi ki nongelam joga voice of the people party. Nagam tak MDC election, nagam tak MP election. Snautunat komba galang menta. Apa ki bopon ki priungi ya kendo. Lagi long kemi, lagi long di samla, lagi long di rangba. Kiba aimin simingi. Kiba aimin simingi. Apa yang kiba kento. Apa yang shibon kiba kento. Apa kiba persyang. Banyalam bakalayu upat pa. Riu ki aimin sim kiong komba galang menta. Ni upat pa hi. Ni ki samla. Lala ka voice of the people party. Kapinyang daw tulang rungin botak. Namar nila syariah. Yung ginangalam sa voice of the people party. Kata ka day bandrong. Hakaway pakaway ka jimot ka jipakat. Namar mangipat. Kung ginangalam. Yenam say di kitlong. Yenam say di ding saudong. Ngingin pisang. Ngin tokit. Pangin say. Ya kita gibriu. Kibangila de pisang niya. Mala pinsyong nung rin. Di naman kita kataw. Lari kawan ka election MDC. Lari kawan ka election MDC. Ikwa bikipata kinumdan kam. Pada pengkusai kan ya lady. Kinumkan dan kamban bishar ya lady. Naikin suwat way dari ke ke ketong ke baka parti ke tiket yen kersan bek badai hang tangan ong ipi pa upat pa unsmutu pa upat ya kapor tiang agak ti unum alat su ya kata kapor baganlah kita kibancok lagi long ki MDC lagi long ki Emily nang ni syakmat ken hap ban buram ya ke parti bat ya ke jing penia jeng ke parti ke parti ke la krensyai ke thong ke bangi don dan kamban kusrai hitep ke bangi le lada upat pa u ara ini bangin sensyar kat ma ke lingkong ke jing kalong ya ke pamsap ya ke jinggop ya ke jing sadin ya ke jing le syuliang kemat hidan shibon ke bakum kinangalam gila yoi bangira perkat ban penkut Ngoi la ding yimyo iki nomor shan ki banda na sunda jungi kum kita ki Emily ki MDC o ka jing perkat ka jing kan long lene dei ma biu patpa open say ya kita ki ban long ki long bot ki nang erap ki ji ki nang ram bangila ban ra ya ka jingla ka ba shisha smotna udan wi samlarang ba wa ba arben la nga itan ni utrne ubet Aba utkanya ubet, uksai, ubakador kanu kanduru hapot pek itu utkanya. Kabamot lagi nalam sama voice of the people party kita kita pek. Kini kita vote kinhapan vote pek ton. Kabapuni bakipat tak kita pek tang si kita nalam sama voice of the people party. Kamut patangi in say du uksai, ubakador ni ubasok kedot in wat kiksai kita pek. Nang bagataga chia dinti kaji kanong ka kamsuk pangin kam poikoy in kam step agataga chia dinti kaji koki patabi bat hangta princess nutu ba pinam dan shu pinam ishu yigitu ginam mi kamat kiba small sarong namar bang chap laga pisa le jang ya pat ba nga kren kumya ga nyut himburam pidan kerdan sedang ne pribat ke kerdan ga balang ru kem sale anamar le Icop dala kejong kecila kejongki pat daga por pisa kejongki. Mulai baru ki candidate lani ki nami kemat jong ke voice of the people party ki snotu baga jingcop kejongki dari nomor bagi yo ya ke tiket pra lari ki yo ke tiket pra ngemla bencop election angka kena ban snotu ya ke por jong ke party. Pat ni kwa bo pat pa nomor ka unton bek hasunda jengi ki noelam undana sunda unjeng scam Pagkataka party, kabaw na chit, kanang baganong sisya, kajimentoy, pagkajingkerku, ya, kasinong kataw, ya gari, padya kachat menriw. Kum ki nongalam sa party,